Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat. Assalamu alaikum hurmatlı kattalıuçular. Bugün biz Nokat'ta жүрөбүz тугандар. Nokat'tın bir çoң аты сатып атышып атат. Nokat'tın кире Акчабуу деген айылда çoң аттын маалыматын силерге азыр таза дыйкан акеден сурап беребиз. Аттын жоону каяктан келген ат экен, улакка чабылганбы бул ат? Ошол боюнча бир маалыматты алып силерге жеткирели. Хабиб ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Ат боюнча бир маалыматты биздин көрүүчүлөргө бересиз бүгүн ака? Иншалла. Чоң атыңыз бар экен. Ат чоң, Кудайга шүгүр. Ат чоң ат экен, а? Каяктан келген ат ака бул? Ат эми бизге Бишкектен келди деп алганбыз да. Бишкектен келген. Бишкектен келген, Бишкектен алып келишкен экен, биз ошолордон алганбыз. Качан келди? Качантан бери багасы ака бул атты? Менин колумда ушу 1,5 жылдан бери турат да. 1,5 жылдан бери турат. Азыр канчага толуп калды бул ат? Жашы? Ат Кудай буйрса 3төн өттү да. Жаз келерки жазга 4 болот. Келерки жазга 4 болот. 2025 жазга 4 болот. Азыр эми быштыдан аз-маз өтүп турду азыр. Быштыдан өттү дейм. Азууларды сайганбы? Азууларды сайды экен азыр. Кана? Жаныбар үстүн сайылы экен. Алдын деле сайылы экен почти. Эми ат болуп атат да. Эми бузуп атат. Эми бузуп баштап турду, а? Бул аттын бою канча чыгат ака? Бою 1,65 чыгат да. 1,65 бою бар. 65 чыгат. Андан деле өтүшүм. Жаныбар жоон экен да атта. Ат жоон жолту. Бул эми толук породасы эмес, сизге деле белгисиз болуш керек ака. Бизге деле белгисиз. Россия деп коюп атышат, көргөндөр билгендер. Аргын болушу мүмкүн да. Кандай эми улакка тарбиялап неме болуп атасызбы? Улакка быйыл чабылды кышында. Чоң улактарга, торпок улактарга бир 4-5 акам апарып чапты. Чабып көрдү, топко киргизип көрдү, чыгарып көрдү. Чабып. Жакшы эле. Жакшыбы? Жүрөгү ток тоюп ака? Жүрөгү ток, Кудайга шүгүр. Эч немеси жок. Полбаны келишсе кандай эми? Полбаны келишсе өтө эле жакшы болот. Жакшыбы? Ошо полбаны келишпей биз эми жерде чаба албайбыз. Кичине минип эле. Дыйкан экен, дыйканчылык деп койсо болот экен да ака? Ана мындай баягы кичине улактарга өзүбүздүн немедеги чыгып ат деп үйрөткөнгө кичине. Бул аттын кайман аты барбы? Кайман атын келгенде эле ошо баронго окшотуп барон деп койдук эле. Барон. Өзү да чоң экен да, а? Мына достор, барондун бир бешине жагын көрсөтүп коелу. Жакшы жейби ака? Жеши ичинде эч гап жок. Гап жокпу? Жок, эч. Бир жетелеп көрбөйлүбү? Жетелеп анан кийин минип мына жерде эр токум даяр экен. Жетелеп көрүңчү ака. Ушулар көз чабат экен атты. Чабып. Жооштугуна кандай? Жооштугу орто. Ортобу? Орто. Корс пейли барбы жок? Жок, ондой деле фейлдери жок эми. Бир адам карайт, кармайм, өзүм кармайм да. Анда шакам минет. Мына достор. Баягы чоң топтун аты экен да, а? Чоң жыйынга ат экен да бул. Кеңири турат да, топто. Чыгылып кетет, чыгып кетет дебейт. Ден соолугуна жооп бересизби? Ден соолугуна эми Аллага шүгүр, эч кандай бир немеси жок. Ат семиз эми көп бастырылбай эле турат да. Жеңилби ака турушуна жараша? Жеңил. Жеңилби? Жеңил, жакшы. Багында неме кылбайт, жакшы. Бир токуп минип көрөлү эми, а? Баронду бир минип көрөлү мына. Жайдак бастырып койдук. Үстү таза. Үстү таза, иншалла. Үстү таптаза. Такага кандай? Такага да жакшы. Такачылар, усталарга апарып такалатабыз, такага деле жакшы. Мындай оорчулук неме кылбайбы? Дароо эле такалап, неме алып чыгарып коет. Мына достор, соорунун чоңдугун караңыздар. Омуронун кенендигин азалды да көрсөтөйүн. Туяктары. Туягында айыбы жок дедиңиз? Жок, туяк түйленген эмес, көп чоң топторго кирип эзилбеди да. Мына оң туягындагы агы башкача экен да баягындай. Мына кыйылганбы? Жок, өзүнүк. Өзүнүкү, а? Биз да калганда ошентип ойлодук эле, жок, ондой өзүнүн туяк немес, агы. Мына достор, караңыздар, барон. Канча жем менен ушул тапка келди ака? Азыр ушул күндө
3,5 kilodan arpacı odat. 3,5 kilogram. Bir mal. Ha. 3,5 kilogramdan arpacı odat. Bir mal geçkisin. Hı hı. Köptele berelberdim. Yani 2 mal bersen karmaşam kıyım bolup bolat. Tay neme. Hı hı. Bala çıkağa joğuş bu. Balçığa joş ele tüzülü. Hı hı. Hala mening çeke. Bismillah dep menip attı bastırın. Bir başta kanday kötüret. Kalk görünçü. Bunu çapmayız da hazır. Ova çapkanga at neme. Aha. Suutuğa dayar eken de ha. Sutuğa değer. Hazır başlasa dağı sonun ile de. Ha. Beri bastırarak. Uzat bastırıverin. Onlar bakka şeyini hiç yemez. Uzun uzun bastırıyorum. Kıldığı basıp geliyorum. Buna tuğanlar. Baron. Çoğun at. Karıştıranlar bolsa attı. Görünüzler. Bir basıp gelsinç. Buna dostlar Baron'un baskanın görünüzler. Baron kayıttı beraka. Sınında ayıp çoğu kenek attın ha. Attın sını Allah'a şükür. Attın sını жақсы. Sında sın var da bergen. Buna dostlar görünüzler. Eki жаққа бұрып болың шака. Tarbiyası жақсы өзі. Terbiye yemi ötele gelişelek. Terbiye Az gelişelek. çavuldu da. Az çavuldu hem palvan alıp terbiyesini geltir ola. Nemesi baştalıp kalgan. Abi aka bunun basını aç edeyiz. Basın hem şul bizge daha kımbatırak eken için tağılışı milyon dep. Milyon son oldu. Milyon somdu. Buna dostlar. Milyon som eken dostlar. Tuğanlar. Buna attın tolluk türde sizlerge malumat жеткирилди деп ойлойм. Кандай десек а? Baron milyon eken de. Baron milyon eken de ha? Baron milyon. Kuda kalasa bir toptu geçip verip koysak nakta baron milyon bolat da. Ben işte toptu geçet. Bu 3 yaşında topka girgen de çoğun toptorga. Genen girip genen çıkan. 3 Hiç yaşında. kanda kayıtpay. Yok. 3 yaşında. Hem cazda 3 göt oldu bol. 3 göt tolele gele bu laka girip çürgün. Жақсы ekan. Qaysi nomerga chalib qo'yish kerak? Nomeringizni o'zi aytib qolingchi. 704 Aha. 18 36 17. 18 36 17. Hı. Bir balvandın atın çıkara turgan at ekan da ha. Xuday buyursa. Xuday buyursa. Balvanı gelişse atın çağırak. Geleceği var. Geleceği var inşallah. Anda sodağa berek olsun aka. Rahmat Allah razı olsun. Atты görgөндөр like'tan basıp alam degenler olsa nomerge çalыңыздар, nomer ekranda. Sodağa bereke.